Reka duhere kuri perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Trump yasibye bwangu ubutumwa bwateje impaka yari yashyize ku rubuga nkoranyambaga rwa Truth Social buri kumwe n'ifoto ye yigeze nk'umukiza Yesu Kristo. Iyi foto yakozwe hifashishijwe ubwenge buhangano Artificial Intelligence AI. Yagaragazaga Trump ameze nk'aho arimo gukiza umurwayi uryamye ku gitanda mu bitaro. Ni ifoto yatumye perezida yamaganwa mu buryo bukomeye n'impande zombi zo muri politiki ya Amerika, abayoboke b'ishyaka ry'abarepublikani n'abo mu ishyaka ry'abademokarate, harimo na bamwe bari basanzwe bamushyigikiye cyane. Ubwo butumwa bwaje hashize amasaha Trump atangaje ubutumwa burebure yibasira Papa Leo wa 14 wanze cyane intambara ya Amerika na Israel muri Iran. Trump yemeye ko yashyize ahagaragara iyo foto, abwira abanyamakuru ko yatekerezaga ko iyo foto ari we nk'umuganga. Iyo foto ubu yamaze gusibwa yagaragazaga Trump yambaye ikanzu y'umweru, ashyize ukuboko kurabagirana ku gahanga k'umugabo urwaye, afite n'urumuri mu kiganza cy'ibumoso. Abamunenga bakaba bavuze ko isa nk'ishusho y'iby'idini bigaragaza Yezu akiza umuntu wamugaye. Dukomeze ariko dukomereze ku kibazo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cy'intambara ndetse na Iran. Ikibazo cya Iran kiragaragaza neza ko isi iri kurushaho kwanga kugendera ku byo Trump ari gusaba. Ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo ukomeze ukurikirane ibiganiro bitandukanye, ubusesenguzi n'amakuru agezweho. Naho jye nitwa Emmanuel Iratukunda. Bahaye ikaze. Amategeko asa n'ayahoraho ayobora ubutegetsi bwa Donald Trump, imbaraga, igitutu n'ubushobozi bwo gutegeka agenda arushaho kugerwaho n'imbogamizi, haba imbere mu gihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Trump nabo bakorana ntibigeze bahisha ukwizera kwe ko afite ububasha bukomeye, ndetse ko yiteguye gukoresha imbaraga ze zose za Amerika kugira ngo agere ku ntsinzi mu bukungu, diplomasi, muri politiki y'imbere mu gihugu. Politiki ze zishingiye ku mico ye yo guhangana, gukaza amakimbirane no gushyira igitutu ku bamurwanya. Ariko uko ibintu ku isi birushaho kuba bitoroshye n'imvururu zo mu gihugu imbere zikiyongera, biragaragaza ko uburyo bwo gukoresha igitutu bufite ingaruka, ndetse bushobora no kuba bwamushyira mu bibazo bikomeye bya politiki. Intambara iri kubera muri Iran niyo iri kugaragaza neza cyane uburyo Trump ayobora. Imitekerereze ye ishobora gusobanura icyemezo yafashe cyo gutangiza intambara ku bushobozi bwa gisirikare bwa Iran, gahunda zayo za kirimbuzi n'inshingano zayo mu karere. Ibintu abayobozi bamubanjirije birinze gukora. Ariko kuba Tehran yaranze kwemera iyo Trump asaba, bitangiye kugaragaza aho ubushobozi bwa Amerika ndetse n'ubumwe bwite bugarukira. Ibi byashyize perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu mahitamo akomeye. Ashobora kongera intambara kugira ngo ahatire Iran kwemera ibyo asaba, ariko ibyo bishobora guteza impfu z'abasirikari ba Amerika ndetse bikangiza n'ubukungu bw'isi. Ashobora gutangaza ko yatsinze guhagarika intambara, ariko kuba Iran igenzura inzira ya Hormuz kandi ifite uranium yongerewe ubushobozi, byatesha agaciro intsinzi ya Trump. Mu gushaka gusohoka muri uwo mutego, Trump yahisemo guhuza imbaraga za gisirikare za Amerika n'icyemezo cyo kudatezuka imbere y'umwanzi urimo kumurwanya. Gushyiraho igisa n'igikorwa cyo gufunga umuyoboro w'inyanja n'uburyo bwo kuniga ubukungu bwa Iran, nubwo bishobora gutera ihungabana rikomeye ku masoko y'ingufu ku isi. Bari gushaka uburyo bwo kurangiza intambara ya Iran. Gushaka uko intambara ya Iran yarangira ni ikibazo gikomeye kurusha ibindi Trump ahanganye nabyo, ariko uburyo bwo kuyirangiza no kuyiyobora bwari bwaragaragaye no mu yandi makimbirane. Yananiwe gutuma ibihugu byo muri NATO byinjira mu ntambara batigeze bagishamo inama mbere, ndetse n'iterabwoba rye ryo kuva muri uwo muryango ntiryatumye ibyo bihugu bireka inyungu zabyo bwite. Kubura ubufatanye byagabanyije amahitamo Amerika yifashishaga mu ntambara zo hambere. Uburyo bwa Trump rimwe na rimwe gukoresha igitutu buratanga umusaruro, nk'igihe yakoresheje intambara y'imisoro ku bucuruzi, ariko Ubushinwa nk'igihangange mu bukungu nayo yakoresheje kumusubiza itera ubwoba bwo guhagarika kohereza amabuye y'agaciro akenewe mu ikoranabuhanga. Bituma amasoko y'isi ahungabana maze Trump asubira inyuma. Iran nayo yigiye kuri ayo mateka. Amerika ishobora gukomwa mu nkokora n'ihungabana ry'ubukungu bw'isi, bityo ikoresha gufunga umuyoboro w'inyanja nk'igikoresho cyo gushyira igitutu kuri Washington. Dore bimwe mu bimenyetso by'uko ububasha bwa Donald Trump bugerwaho n'imbogamizi.
ibimenyetso by'uko imbaraga za Trump zirugabanuka ntibigarukira gusa kuri Iran. Yagaragaje ko agiye gushyigikira minisitiri w'intebe wa Hongiriya Viktor Orban, ariko abaturage baramwanze mu matora. Bitesha agaciro umugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Trump wo gukwirakwiza politike y'amaga i Burayi. No muri Amerika imbere mu gihugu, zimwe muri politike ze zateje impinduka mbi. Igitutu cy'abaturage cyatumye asubira inyuma ku mugambi wo kwirukana abimukira benshi. Hari ugutsindwa kw'imigambi myinshi yo gukoresha amategeko ahana amurwanya, byagaragaje ko inzego ziteganywa n'itegeko nshinga zigifite ububasha bwo kumugabanyiriza ububasha. Ndetse n'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, Papa Leo wa 14, umunyamerika wanenze intambara ya Iran, yavuze ko adatinya ubutegetsi bwa Trump. Nanone impamvu zatumye Trump yizera ko afite ububasha butagira imipaka. Trump ntiyigeze ahisha ko yemera ko afite ububasha bwuzuye. Yigeze kuvuga ko afite uburenganzira bwo gukora icyo ashaka cyose kubera ko ari perezida wa Amerika, kandi ko ikimugabanyiriza ibikorwa bye mu mahanga ari imyitwarire ye. Ibi bigaragarira mu kuba yaratangije intambara imaze ibyumweru 6 adasabye uruhushya cyangwa ngo ategure abaturage mu buryo buhagije. Abakozi bo muri White House bakunze gusubiza bavuga ko perezida wenyine ari uzi icyo azakora, bigaragaza uburyo bwo kwanga usaranganya ubutegetsi. Iran nayo iri kugabanya isura ya Trump nk'umuyobozi udatsindwa. Intambara yatangiye Amerika igaragaza imbaraga zikomeye za gisirikari, ariko yahise yibutsa isomo rya kera: ububasha bwo mu kirere bwonyine ntibushobora gutuma igihugu gihita gitsinda cyangwa guhindura ubutegetsi bw'undi. Gufunga uwo muyoboro w'inyanja bishobora kuba ari bwo buryo bwo kongera kugaragaza ubutegetsi bwa Amerika kugira ngo Iran yemere ibiganiro. Guhagarika amafaranga Iran ikura muri peteroli bishobora kuyishyira mu bibazo bikomeye by'ubukungu. Ariko abayobozi ba Iran bashobora kuba babona ko bari mu ntambara yo kubaho cyangwa gupfa, bityo bakemera igihombo cyose ku baturage babo. Bashobora no gutekereza ko Trump atazihanganira izamuka ry'ibiciro rya peteroli n'izamuka ry'ibiciro muri rusange mu mwaka w'amatora hagati muri manda. Kugwa kwa Orban nk'uwashakaga kuba minisitiri w'intebe wa Hongiriya nk'uko Donald Trump yabishakaga, nabyo byerekana ko ubuyobozi bushingiye ku muntu umwe bukomeye budashobora gutsinda iteka muri sosiyete ifite demokarasi, cyane cyane iyo abaturage batangiye kunanirwa ubutegetsi bumaze igihe. Kwizera kwa Trump ko afite ububasha butagira umupaka ntibushingiye ku itegeko nshinga rya Amerika cyangwa umuco wa politike yayo. Kandi uko manda ya kabiri igenda ishira, amategeko asanzwe agabanya imbaraga z'abaperezida ashobora kurushaho kumucogoza, mu gihe Iran iri kumugerekeza ku rwego mpuzamahanga. Ariko ikibazo gikomeye gisigaye ni iki: ni iki Trump ashobora gukora kugira ngo yerekane ko ububasha bwe butagabanutse? Naha nsoreje icyegeranyo cy'uyu munsi. Kana subscribe ukomeze ukurikirana amakuru, ibyegeranyo bizisenguye neza. Naho jye nitwa Emmanuel Iradukunda.